Dadewethu uyamazi yini lo muntu wothi mayethethula impilo bese themba ukuthi uqalekisa abaphumelelayo. Dadewethu uyamazi yini lo muntu wothi mayethethula impilo bese themba ukuthi uqalekisa abaphumelelayo. Lo muntu akhuluma ngaye uyazi umuntu ukhona namuyini. Lo muntu akhuluma ngaye uyazi umuntu ukhona naseceleni. Hawu nangakini kanti bakhona yazi umuntu afika ahlulwe impilo bese ezoqalekisa abaphumelelayo abazamayo. Umethehlulwe impilo bese themba ukuthi uyaqalekisa. Umethehlulwe impilo bese themba ukuthi uyaqalekisa. Lamando wasebenzise uqalekiseni thina ukubu wasebenzise kwenzeni kahle ngabe wenza kude kakhulu. Lamando wasebenzise uqalekiseni thina ukubu wasebenzise kwenzeni kahle ngabe wenza kude kakhulu. Ndakazana ngitshela ubangani nami ubona ibalendinja ubona uphumelelisi. Ndakazana ngitshela ubangani nami ubona ibalendinja ubona uphumelelisi. Ungaphuma ukuthi uyagula lo muntu kanti udalumona. Ubona inkosi ubona uphumelelisi. Ungaphuma ukuthi uyagula lo muntu kanti udalumona. Ubona inkosi ubona uphumelelisi. Ukuba-ke kumuntu emhlabeni ngabe udlala ngobani. Ubona inkosi ubona uphumelelisi. Ukuba-ke kumuntu emhlabeni ngabe udlala ngobani. Ubona ibalendinja ubona uphumelelisi. Ubona inkosi ubona uphumelelisi. Dadewethu uyamazi yini lo muntu wothi mayethethula impilo bese themba ukuthi uqalekisa abaphumelelayo. Unyuka